Do you believe in a man being your source of income? Yes. Notandikire nkokubaramba ekiziba okujuza taxi nkazinga. Not nkujuza taxi. I don't share nudes. I don't. Mali mara kagamba nti just nyoleki au katitu. The God is my witness. First of all, chinyenda wasajja abakoto. Mankora ku. Nyogoze okabaga kamuswija okafoka mkoto from nowhere. No mucha. Oliha Kitara TV omuntu bwoba n'omurora tosobola kumanya kiki ekyali until when that person talks to you nokenga kiki ekyali nokenga biki byali nokenga obwomezi bwe tekaniza olubazo Julius Chomuhendo nigagange kandi mbamulisa omwiho wabamoli bakuba ninkwikya entekaniza zawa Kitara TV ezembaganiza tubana tujalike tubana olubazo tubarambura na rubunyoro tubane tukwikyawo ebintu byembaganize bibotake otamanyire ijuka Kitara TV tubo Kwegesa no Kumanyisa ho na halokali in a different way ngikiza ndamukiyeho banywani bange abali mu nsi za heru aroho baganda beta bakadama na basakadama timanyire tabanyo tukosa kigambo ki abali Saudi Arabia abali Qatar abali Jordania abali Dubai abali hona hali bakali aro munywani wange bya mukama Bendikito ona ali mu America ngwenda kuramukyawo webale nemirimo yone yo kwikiya hengaro nyikiriza ndamukiyeho aro banywani banga abali Bungereza this time round Bungereza yajja kuba nebungisa Bunyoro Kitara convention yo mwaka guli 2024 last year gukaba tukabaho mu America and this year tujja kubaho mu London nebicho kabene tujja kuba tubagambira details zone zigenda maiso hali Bunyoro Kitara convention eyo mwaka ogwa 2024 kwenda kuramukya in the special way Brenda Kaitairema Karo all the team eri ha organizing committee ya Bunyoro Kitara convention kwenda kubaramukya in the special ni magamant big up on yourself nebale nemirimo yone mukwikiyaho engaro banywani banga abali toro abali tora aho Fort Potro abali Kibale abali Hoima abali Bulisa abali Kiryandongo hona halokali akoranti no tuhondera Kitara TV kwenda kuramukya umwebale kubagana muteka ka sente ne mugambante mutinga even the time to watch us ne mugambante no Julius bulika abateireyo abayine kya kutugamba mwebale muno if this is your first time to watch us Kitara TV kaina kora burabo tondera YouTube ina kuba no subscribinga burabo iri ha Facebook all you need to do it is to like the page or following so that every post you tukola obe no swana gitunga anyina munywani wange mubungire ho sakuba mumanyire sakubota mumanyire bali tukwenda kumumanya niki tugambire ni wawe nyine ninyo Bella osokunyeta Judy abamba amanyire nka unique Judy Bella amabaragu kaga okaga komota amabara nanyonke nsanga gayi ukasanga nuko bakurukire unique Judy Bella unique niliye lyange linyeteiro Judy Bella lyange obomezi ukubata mpora unique Bella ramu abarozi ba Kitara TV nkubara mukiyawe enyoye na abarozi ba Kitara TV ninyo unique Bella Judy tugambire unique Bella Judy ni wo unique Bella Judy mlingo mukakundoro ndi muzaire omwana omu nkora that is all baito omwana omu kiki bahoireyo munda kiki abakino bakekereza apparently niwe nkyayenda omu baito maisao nja kusangwa ninyongera ati babakini mugarukiriza bunyole nyuma mukama katugamba tuza nyoma nyirabenye nyonyina dozen ibiri ati iwo kubasobora nyoti nkubasobora nyo omu niwe nkusobora apparently anda ti oli mukazi ato niwo kumurolera iso mwana niwalolera omwana waha naise mwana nyina mupulaningira bakuzara nkabera nyo bazaire bange mami wange abawa hano Masindi bai dadi wange tabawa hano ati we kando kukura kwawo kakuliranga
nkuzire ningurukagurukamu hanu oima jinja otyo. But life yawo okizire giru batezanga. Obuto bwange nkabawo hanu for some time, nyarugawo nyagarukaho ima for some good time as well, nyakyora nyagarukawo hanu nyayambuka nyagenda mwaisenyowe nyaikarayo okwo ati nibomba ini nkyagarukire mwaka gumne kichweke nyuma. Kiki aboka bomezi baba kyali no buguru kyaguru kyoli Masindi oli hoyi moli jinja hona muka ati ni nyakusara wonku ikaranka. Masindi aliyo Masindi aba nyina nyowe aliyo nyine enkuru nyowe jajja wawe na enkuru nyowe abazara mami wange kandi hoima aliyo kangambe nayo part of the family of my mom. Jinja nuhali generally mami wange aba arugira bunyoro ali munyoro kandi tata wange wa we nuwo wabusoga wo rusoga no rukoba uko wo rusoga kwa baitu nkuruhura dokurumbaje dotekwa kwego rusoga kwa nkuruhura ruona baitu tinkurukoba niye nenzoka ama bakya busogo ko bakuzara jinja no hali tata nizo skini zino za abachotale zaba zali zaboha. Nkunira mukondora. Why did you choose kuba bunyoro instead kuba atali kuba nkuzire nkusoko esalira? So I chose to be here because I've spent most of my life here. So nkamanyira bunyoro. So another thing is I came for business. Yes, nkanisogi kolera kuli baitu nyagamba let me bring something different in bunyoro. Kitabairo atoko ndoga ibintu byokora biba bitali kolengo tikibairo ho kibairo, but I chose to be here. Nyaenda na nyowendo basizo omezi wange hano ndole mulengo biraba birayanga ningaruka. Ekando okusoma kwa okasomeranga okusoma nkasomerawo hoima nkasomerawo Masindi nyasomerawo na Busoga. Subject yo kujuka mu class ali wabatwaraga muno mu primary English no gikora kurungi ege busaye agensingisaga ekando okubara nako nyagezaoga kengera giba nokubara nyakukoraga kurungi oire kyantalibanyizaga muno bunyaikire mu high school ekaba chemistry ekanga anti chemistry ati niko kurula tafoke yekanga bio binoka bikangia nkabyo kusoma nkyabisibire mbaitu nja kutandikira maisa nsubira kugaruka okweniza garuka nyoka nkwe basar kugikiriza ati ngambiro kwenda basar ya levoki university okwenda kola kakosa kosi yona mbayimanyire basale mbayimanyire kosi yo twara university sikira byokozere mu high sigikira byokozere so nyowe according to me kyang sokora chimbo sobora kosi yang sokora journalism, sokora education. Nogenda notandika kusomesa na business abakinta nogenda nokwata choko nkugikwata kuru ati bokubanya nzoka yawe yokubanura mala abana bakusakwega bakwega bwaki batakwega kandi bakubani bega nyo nogano basobore bintu notati baketukize teacher Bella atayire mu class notandiko ntahiremu nkubara muki of course ninya introducinga ninyo teacher wanyu so mwina kungondera kiona kyengamba nikyekyo kandi nunta serious nekiboko note nkutera mbali bikwetagisa tugambire bilobo mezi bwa bulikiro obulubasota bomezi wange bwa bulikiro nkora first of all mulingo ngambe gende mzaidi
nta muntu ali nommo oira obo otamanyire kandi otakasembeire kaina nyo tosooka umanyi kuba abantu abakira hano ba introducinga mu ngere yabo endi but I'm a good person nikyo manyire kiki abantu ekyomanyire kibakumanyireho bayite kyotale ekibakubazo bayite otakiri biri bingi so tenso gamba kinu na kinu tugambire nkabire oga bangamba beranta kinu baitu kandi tinkidi obanzo kayanga obanjwara kikiti ati kiri for example nyo buli abanza kundora ngambo gira maisho gobenzo ta mwezi kandi ntata so nyoyo kintu kyokubanza mnyepanka but it is not I will welcome everyone mulinga akali tinyepanka first of all ekyo bwenze ekyo obvious alo batagambe ata mwezi nkunire ekyo buloma kimanyire of which tindi abakimanyire bakimanyire abatakimanyire tis upon them kuba nyoti nso garuka ali nkatandika kwebazawo tindi baitu buli muntu ata mwenzi kya kuntekererezamu nikyekyo barata kusooka hindura it's fine kikuru obwomezi nyina nkubulubasa mu ngere y'enkwenda nkwegonza ati kiki kindi ky'enkwenda kintu ky'omuntu kiwahulira kubalizeho wamurumba n'okumurumba nyamurumba n'okumurumba nyowe tindumba n'abantu kikuru bw'okahingura ombala oyina kanga nyowe nka nyokinda byakubi wakarwanaho gano omesiki mugenzi okarwana for any reason tinkarwanaga n'omuntu weena tokarwanaga obubihirwa obutobihirwa nyowe bwembihirwa nkusooka approachinga ninkugamba nanka ogambirege kino na kino baitu nikyo but I can never fight tinsokurwana busaki kusooka ompiki apoint egyo yokurwana tikiro ekandi kurwanira omusajja buli bagamba buli mukazi aba neibuba tobuba mpuba baitu tinsokurwana tugeze umwesangire mukafuna bagamba ogumu mukabaro tinsokurwana mukamutunuraho tinsokurwana baitiwe mali ino ina love ikuikayo malo kubota kububa tinsokurwana nikyo nkusokugambira bara tutakusokubaza mu ngere ey'abantu abakuru then kikuba kyangire tinsokuhingura hao oba yo bakakurumbaga omusikazi akakurumba agamba bera mpulire okwenda ibanyo ebyo bya bulikiro but era nyoti nsokurwana if you want to fight me it's fine but nyoti nsokugaruliza atola akajja akakurabya mono it's okay tokumugaruli nyonyi nengere yenkuso omwando linga mnyowe nkanyo baitu kyakaboga mukazi akakurumba agamba okwenda ibo ebyo bibawo but at the end of the day amazima nigakyaniga nigeihayo gonga baitu okurura kiti mukazi ina kurumba mukazi mugenzi wa akumwendera ibi buli omwe nengere yatekerezamwe nengere ya yerabyamu we bwakuba narora nikyo kisemerere ku ndumba kajja kangamba nanka okwenda banyowe biki okubota inengere yokusomuhakana kuba we nikyo akuba nahura nayenda amagezi gaye niko gakuba gamutumira akole ombomezi bwa buli kiro buno tugeze wobo tali ha mulimo oba nokora bomanta ali ha mulimo nyenda muno kubyama nsokubyama kuruga mu kiro ninsiba mu mbyamire ninkyaninga nimbyama nigwo omulimo gwawo part time yawe kubyama lero egyo nga ndagakiwurawo nyowe mbyama bomanta alina kindi kyokola mbyama omuntu bwaba kubihize nohula ekiniga kyamaani okorota omuntu bwaba mbihize nchuleera abokuba mweke ekiniga nsokumalira mbalize ebintu bingi kandi ekiramalira kitutabwire osanga nyandiba entakukibaza so ninsalawo kanchuleere nimburawo ningenda nimbayo nyenka if
bara kuli kuchura ni nchura nchura I cry no ekiniga kyawo kiwera kyange kiwera nchura but tindwana n'abantu yes tindwana n'abantu abakira bakimanyire sinaliyo kiyo kujjuka memory yawo oli mwana muto y'okujjuka yakubaireho either it's a very positive or very negative scenario kiemanyire kiri kintu eki nkakura batakunteera nikyo kurora bintu byokurora nebyo timbimanyire kwika kura kwika hano muka bisali ali anteiro kuyaho aisomero maybe nikyo kusogana hati kando kaswera gabasajja nkanyowe aina kura byamwempi barana nabi obongo batamusobora kandi bokubo kwano urano mwenda baita ina kura byamwe ati barano ndabi yamuru yo kubota kunyenda wakawura ugabakaza bagamba nto musajja atakuteira abatakwe kwa baraba kuli kuntera kwa kakubo obo soire kiki kyokurura nti mbera ke kusakwiha mbufu embere kusokunyia mbufumbo kintu kyokubanza kuntera nkuruga kintu kya kabiri omusajja omwenzi weti nkumusobora kandi nayolekya mwenzi ata buli musajja aba mwenzi aba mwenzi ne ngambire bwa kuba nanyolekya ate musajja ala kwolekeza abakujwayo abamuti bamanyire ku okusereka okyetegereza tikulimbu baitu tinkunira ngu musajja akusobola okurugayo nakwolekya ngu nkwenda no buli musajja wena ina kusereka nyowe finding out mbo baino yenda by the way I'm a patient person no banza no mugumisiriza nta muntu atamugumisiriza but bundora tinki asobora ninkuna abane ngamba wewe byangiri kuba muntu oba nororo barahindura baitu era barata kuhindura okuba no mwenzake omuntu aikala nakora kintu atakulekerao in fact abani wali kinteke kya kuikala nakora toina ibara lino bankeri orusoga babiki amabarago bakagaikiriza munoso abo akini banga ndanga muntu ya ro unique bera Judy alolindi ndiomuka atate ni lero icyo tubantu wenda baino mugisha tugambire hanu nkurora mukora mukusiba isoke mukora tusiba isoke tukora nono tukora na makeup ne tatu tuzitera na abagore bakuba nibenda naye muntu wabulikiro bakuba noyenda ina kujja ntukuteeka ati binu okabisoma oba okabyegese nkabisoma ati binu nibyo beta batabi this is ka biona ham obicombining hair dressing and cosmetology nibyo wasomera araka ile kubaho munsa otaina munechiko nabali nkubaliza bwire buno tinyina mchiko nikyo kurola nkugambire nsi ukire mpoireyo nobo otaina chikumi tinyina mchikome bwire buno mbali nkubaliza ara hali statement ibagamba gante buli mukazi yetunda ngambira about and for example sakuba ina boyfriend bogenda yo okamubungira mpaka kuba no rugayo kuba no enda ko yonka ezakwaire at the back of your mind tikibayo ekyo tinka kitekerezaga it is upon him barana ampe barata kumpa it's okay mara ogenda yo takunira nti otako expecting anta inakuha waha bomba nyina kenkwenda nkumugambira omanyire nyina kenkwenda tinkulinda mbanze ngendo waye nibwa mugambira kandi bakubata kwaire tokura ko kwa abwaka inakumpa is it compulsory mba inakumpa bunku bangenzere yo waye anti bagamba nti abasajja babakazi bakahangwa kuheba baito okusoka kumpa ya denta genzeyo wao ntabandizo gendo wao
okumpa. Do you believe in sex for money? Sex for money? Nka nyowe, I don't do that. And I've never thought of doing that. So I don't know buli omagire entekereza yaye. Baita robo manyiri. Kwa. But do you believe in it? Aranga bagina ngamba nti arona abombekera amaju. Tenkumanya ekyo tenkimanyiro actually. Omukazi these days tukurura tulina basingle mothers bayingi okutegeeza nsonga ezikuletereza kuba tulina basingle mothers bayingi omuyala ziri nyingi. Buli omu ayina ensonga yaye ekumuletereza kuba nka single mother. Ali omuntu kuba atakufaayo omusajja. Basajja babiri bino bona tibakufaayo. Ketegereza. Kale abamu wabogamba abandi tibakufaayo aroho ito tukiya kiro wingi kankitwala otyo. Akutegeeza bwaki batakiyafaayo. Tenkumanya oba guli mulembe timanyire so kuba guli mulembe ne. Omuntu nakuzaala mu mwana namukulekera mpaka wina niwe kumulolera. Nkune abamu beesalirawo n'agamba ati nyowe mulingo twawukaine nnyo nkusa okulolera mwana wange iwe mbala otali. Oba nainye mwina nainywe ebiragiro byanyu bimu kwijja nabyo. Ati abamu abakazi abanayenda kuprovinga omusajja mbu nkusobola iwe mbala otali. Akwesobola. Nafaafana n'omwana. Nafaafana n'omwana kandi alina bingi ebimu. By the way, that is true. But akwenda kuprovinga iso omwana mbu akusobola. Okimanyira is one of the challenges abakazi zibakufacinga mukwenda kubanka abasajja. Why? Kandi nyonga mbe. Kandi tabasajja tulina kwa abasajja. Hakukuba I remember nyina munywani wange akawukana n'omwisiki. Baitu no bamukaguza muri muta mukonda nagamba kuwa proving anti mpaka kwisobora. Abwake abakazi mukonda kubanka abasajja. Buli amaina wengeri yakwenda. Baitu nyati bunkwani nyenda kuba independent ntakwenda muntu kumfugiriza kungamba koroti. Hati mukwenda independent nkainywe. Mutimo kwenda kuba musajja kusokora. Na nyonso kikora. Kale okusa kuzaala abana 10 mu mwaka gumu. Bana 10 mu mwaka gumu. Akwa ekyo kya. Ati kandugamo ki omusajja kusobola kukola. Omusajja kusobola muzaala 10 mu mwaka gumu. Kusa kutweka abakazi 10 mu mwaka gumu. Ekyo okubosa zero ogambira ati nkwenda kutweka. Kyonka iwe omukazi. Iwe omukazi otwalenda no male myezi 9. Atokura unique ne kyala abasajja. Ekyo tikiri kyamaani kiraawo. Kikulu tukulora barani nsokuteeka kintu ameeza. Ate mukulolera hali sente. Barani osobola sente kiki kumpakana na nyoziko. Nikeki mu baitu sente tizimara buli. I know tizimara buli kimu. Baitu mbala ali sente buli kimu kikusoboka. Do you believe in Arab biro nabagamba nti ati nyowe ndi mukazi ni nyaswire? I don't believe in that. So tinkumanya ekyo tinkimanya but I don't believe in that kuba oba ngambe ekitiibwa ky'omukazi bagamba batamulunyolo ekitinisa ky'omukazi iwe kufuna respect egi musajja niwakuba ina akuswere kandi kina kuba musajja niwaina kukola kuswera mukazi tikuli mu mukazi niwaina kuswera musajja. What do you take entekereza yawo hali gayism, homosexuality na ntekereza yawo kyali ntekereza yawo about gayism? Nyawawo tinyena wentekereza yona. Twaina stock supporting out why you against them iwo okutekereza bulo maina we mulinga kwenda. Nyowenka nyono I cannot do that.
Umubomezi bwa, what is your worst decision you have ever made? God Julius, I wrote decision in Yakozere no kabandi fixed, but I decided upon this kyonka na think you. Decision. Think abaga nkakola decision ntesaliro like actually ntakitekerezo. Atosa kukusaraho. Mwembere nyigirize. Kwa ege point chinka gihikiro. Tiaro kandi kikiwashazire no gamanti ngakisaraho baitu nkurura nkamara nkalioka nyakisaraho I am because of this and this. Like I am because of the other decision in Yakozere. What I can say is, okay, nina decision je nakozere nyonka nyowe. That is when I got pregnant. I got pregnant when I was in VAC, senior 4 VAC. So nyasaro nyagamba no, let me give birth. Ati nikionkuso kuleta ningamba I'm a mother because of that. Ukalioka wagamba nti atiko. Mwana nyamuzala What do you take of family planning? Out nina kyenkugamba kirungi kikoze sati kiri kirungi. It's good. It's good. Also kuba otakwenda maybe kufuna nanka kufunenda so you choose to otakwenda kuzara nogamba kankose family planning kuzara otetekanizo kyetegerezi of which bogamba they can't akosa family planning osobora kufunenda nogamba tinyetekanize kankoleki kangiyem of which atekyo kiba kibi muno. You rather use family planning. Yes. Hati banzo tugambira hano about this business ene yawe mazire busome kino okora bino. Mazire, I think it is now kuba nkatandika my own stuff nkatandika mu Feb. So wokubarabara mu Feb my own Yes, niyege musanju. Around Musanju. But I've been working in these things before. How is the experience? It's not bad. Business niyo so kugamba muntu akusobora niyakole. Yeah. Ati we sento kazi yako. Ati ntagani nkoraki. Sente zibakusasuraga kuli wa saving wakora kile. Mugambira amazima sento kazi yako. Nyakuhabuza ntagani nkoraki. Because this is worth million nka okura byokozesa na rent biki. Oka saving kumale myaka giyo. I saved. Mazire myaka nkena ninkora bojo myaka ena ninkora tinkafunawo ga sente. Oka savingire myaka ena. Tali omali ekisajja kyakutere mu sente bera kya business. Na musajja aliyo. Aliyo baita akateekawo. Ati kono omusereka. Wa temuserekere. Akateekawo percentage nka 80. Ite kwa 90. Ati mbali nyangire 80. Ati sabo yange 80 like 50. 50%. Like 50 or 40 like that. Wamara wa mubinga. Kwa da mubinga. Aro musajja yakajjaga haliwa na proposing ira okugeze for night 90%. For night 90%. No. Mali buso omusajja akagajjaga yagamba bera nyowe. Nyina sente zange ziti. Kwa ekanda akajjaga kagamba nyowe milioni zange nzino hano just for a night. Timanyene kyenkusokora because nyowe
I'm not a prostitute. Bwakuba naenda wala No, it is not prostitution. Kukengangana. Kwa ebyo nyonyo timbikora. Okuraga bino bagambaga nyina sponsor wange. It's fine, babe na ba sponsor, but me no. Barota kuso kuija. Mitendera mulingo ina kunfunamu then bireke. Byokwija mulunde gumumbo nyina sente ziti abo kubo ina sente. Nibo jo manyiro otyo. That is disrespecting me. Anakubata kwenda kumurabya hara omaimo kuturabya hara manya nkora kino o manya biki nyowe gonze ningenda kurara enjara. At least that is what I can never do. Exchanging sex for money, that is not my thing and it will never be. Gonze ningenda kurara enjara. Omusajja wabana ijja kukwana biki byomurora muno gaha ono nsakumurabyawo. Engeso nyondolera engeso bali tukimanyira engeso tuzisereka abantu bazisereka nkimanyira ate nikyongambire engeso abamu beserekera omu. How long can a person take for date? No, oba ngambe courtship mutakasweranga ino omuntu bakuba ine bamanyangana kumala kaswe. Kisinzira buloma aina wengeri ya gamba munyowe nkwenda oti ati nyowe nja kubaza on my behalf. Iyo omusajja izire agambira hati nyonyi zire nkwenda kuswera omushimire mutandikire hati nko kumaki bagamba kumanyangana ku studyinga okya kwendeze kumara kasumi ekya kasumi tikiri nikyo kikuru. But at least like me nkanyo usala oni ngamba ati kansalo ngende nyikale nawo like a year maybe a year even beyond. Kandi bana gamba nyo wiki kujja kwenda kuswere nikire weekend kwa arata kwenda kwetorora no yenda kunswera bwangu oti noti kwenda bakuntwalewo kwa iwo genzere kujja kutekereza mbaire bandi baba batakundora oba mbaire ntaina osanga iwe mbalo okuziramu mbaire nyina mwina competing noli ororo hakusi nkome muhawe ngenda nawo. Biro bino batugambe mu kubagana bayingi ono nasasula rent ori nasibisa isoke ori nakora gata abo akini muturabya mu Biro bino bagayege mu kuteka just a status I want some fish a status ati Julius narora zirana arera Patrick narora no fish ndika 10 abo akini muturabya mu kasanko bantagamire nanka ngambire katego ngambire I want fish wena kwenda kumpa ampe habakini mtusasuza rent babantu batano nyote nzasuza rent bayira I prefer rent Julius nkusasura nanka kusasura abwa sangiromu bati abwa kaba isiki bagenzi bawo ni baturabya batyo tenkomanya batere tunula mu kamera halo batere bo basokuba bataina aba omuntu akusoba sasulira rent so nikyagamba kanfune bayingi ono bunda musaba kino ono musabe kino abo kuba muntu omutakusobola kubi providinga oba nokwenda kukora tibakwenda abamu by the way tibakwenda gakora so nagamba munda afuna bisajja byange bingi nibyebyo. Do you believe in a man being your source of income? Yes. Ati bunkuba nyina kyenkwenda nkasaba akakimpa nkifunirira akimpaire. Yes, that is a source. Okimanyire abakazi bomu Uganda wana mu Africa bone bojoka mugamba ati bera nkukwenda saha zino business yao twaina okaina isoke abwaki of course ina kundolera hati kandi bwembaire ntaka kufa ino bayitako abairali yondi iwo genzere kuija I'm sure osangire abairali yondi maybe moba
mbaine nibone nkyamuka atingire ati oizire oyina okora oyina okora oli kyabaina akora bali otakisobora it's okay hata takisobora okwenda agoyinge nkaha agende ato ageze ohandi buli muntu ateeka kutunga level buli omu agenda ali muntu amanyire ono musobola bwala saba kino kiri kikutugaruka hali kiri kyenkagwize okimanye nti buli mukazi ata malaya kiri malaya because wenguija iwe gogamba malaya no malaya Kumanyisa exchanging sex for money nina ndinkuba ninziko ati bokuba ompaire nyowe kinkusangira street baitu nkwaine fine ozimpaire but I've not given you sex marona nekye kibeta kubukole ebini nyowe mulingo manyire nyowe nkanyowe I can ask for anything and you give me but ntakwaire sex by the way anyway for my own for your own information nyowe gonzeni kusabira ekintu kikuingana kita gonzeni nkiendo ota Julius okaleta mukanta ako no mukingira genda sigaze byawe na nyoka nsigaze byange aro kusikuha aro kuba ni mukia kimukere bati ni mukiabaza mu text biki then orakatandika ku investing abo kwa nanyo ntandika ku investing invest kwa ile lunch bali nyina kinkunira maisha aho fine okinira baitu kyo okira kifuna atalo ntasaziroho tojja kifuna ntasaziro ilo bungu bansaziro nkagamba ati nsaziro okifune wakenda go musajja omwendeze jasabo kumusasiro ga musajja oni kyala afire yo muno ka just kamwende kamusasire okwenda omuntu tikuli just from nowhere oba kumusasira epite no kwenda muntu guba mutima baira alokuboli ataina kia kuwa but omutima ono mwenda just omutima ni gumwenda ati iwe mbigambo byawe okudescribingire love nikyo kiki buli omaina engeri ye describing but me nyowe the heart wants what it wants nyowe ngenda neki omutima gwange msokuba mulo hao but my heart yearns for gundi baitu taina kiampa toke ngenda neki kandi kino love is blind iwe how do you take that it's true love is blind yeah I can say that arono nayo mutu oindano gato bono nkamwenda oki hey awaki no ikara ono gato banka bando okirwanga wa obanko bokutunura mba ex bano gabo jenya kasajja kali baitu malinka bambaireki no gamba manya ati maiso gaga ni hawo love is blind ekuizira ata oba amaiso gasumuruire boku bano no tandikire nko kubaramba ex ba okujuza taxi nkazinga hauti nkujuza taxi kujuza wishi kazinga tinkujuza na wish tingijuza and this one person who respects herself a lot kemanya bakusinga tibakemanyire because they judge they just judge you from nowhere then ombomezi bwa bulikiro otugambiregeyo yenda kubyama ohaku inspiring mbinu byona byokora ga Julius such and such a lady mbo emurora inspiring ebyakora mugonzi. Now the things me I've been following Fabiola, Anita Fabiola, because she's into this, so she has been my inspiration. Yeah. Nkurura muno bya modo biki how is that journey ya modo?
I tried that, but nkarora kitaina mbaliki kuntwara, so I chose to do my own things. Yeah. Like kitaina haliki kutwara ki? Okay, to be a model, oina kuinvestinga. Nzoka. O mbalo genda kuinvestingiramu otaina kyokoro okubota kusobola yetegereze nihawo okulolera ebintu nkebyo bikulidinga mu bana abasajja bayingi bikitoina kyokoro, but you want to be a model has to invest. Recently we have had sex steps bono bubaine bulikinga biki arahagambire genti bawetaisiza bonka nibenda akatale kabo katembe iwo kigamba okay ekyo tinso okuhakana kandi bakigendera ngo abandi yego bakigendera tinso gambe ego kandi tinso okuhakana kuba timanyire, but me I cannot wake up one morning nka ensiona ninyende ensiona erole so that is why I can say maybe kandi kikeiroganye nkyakara kikakubaho ege kuba mistake nkuba ntakiendeze edo kakasharingira omuntu mwananka. I don't share such things. Ansa kutega kamera ninga kutega kamera oba okuntega kamera ogintegere nyowe ntamanyire kamera ero okyetegereze. But wait, babe, you have never shared nudes to your love? I don't share nudes. I don't. Mali kagamba nti just nyoleki au katitu. The God is my witness. But I don't share nudes. The moment you start nudes, mkwani, you're not ready for the relationship. That cut that off. I've seen you on the internet. I think platforms is really different. Nkwendo ha advice abasigazi how can mulingo bakushobora kuba ndibakozesa social media zino positive? Using social media, maybe advertising your business, any business you have. Yeah, atali bino byogenda on social media kutandika kujuma abantu olekiwa obukunya bwanyu, that is not positive. Politically, politics is no easy. Me, I'm not in politics, so I won't. But politics is just driving everything. Me, I won't say anything about politics because I'm not part of it. Mu myaka nka 10 tujja kulolanga. Tenso kwesalirawo nyonka nyo baitu so gamba hona mbalinda aba ntegeka ya ruhanga. That is what I can say. Muhona mbalala ayenda kunteka. I'm grateful. Nyumba ile manyiro jja kungamba Julius myaka 10 ojenja kuba nkwesire na bugenyi bwange. Kwa tenja kwesalirawo ekyo nja kusigala nkisabe nkanyowe kinkuba ninyenda tinja kibazi. Baitu kiona kinkuba nensabira. Nja teza maju nsabe ngambe rwanga nkwenda otinoti. Ansa yange bwaragigarukamu well and good. What is your dream car? My dream car? Apparently, what I want, nyowe nkanyowe. Abwire buno mulingo nti. Kaundo tekunkora kubi. Mwaro kugamba nti hati sazino. Arugamba nti habo kusikire ntaye yange sazino kusaba affording kaundo. Baitu I have a dream car yenyendo. A dream car? Motoka zikani zituruka. So I can't say nkuende eno. Abokuba ndagamba nkuende eno. Tomanya ajja kuruga yeki kusinga hali. Baitu aro emotoka zitahinduka. Aro nka Benz just bahindura model Benz, Range Rover just bahindura models. Ekande dream man okwendeza musajja. A dream man. Aina six pack na Kwa. First of all, chinyenda wasajja abakoto. Mankora ku. Ekanda abakoto niba baina sente. Kwa. Na batito bali abaina sente. Okundo obusajja bumuswi. Nyogoze okabaga kamuswija okafoka mukoto from nowhere. No mucha.
abasajja abaloko bwefeewo ijori mu bayini mungamba nyine ndangisazire nomuleka bokuba jese ekandi ukanyetaga nyo tinso kwekiriza nkanyeta tinso kwekiriza Mikio kurora nyikaroti no boligenda nkawoli kironsange ni ndoti bumba nyesero maybe katitu I'll make sure nkozereki nsazire. What kind of music do you listen to? Music nyompuliriza music yona, but I love Nigerian music and Nigerian music Western ekikuha peace of mind ekikuha peace of mind ekimpa peace of mind kangambe aloki embayegenta kugambire by the way nyenda kugenda mbichweka bya harahara traveling that one gonze nyina bizibu bikuingana nka nyena manze mbulo ngenda ati mbali ngarukira ndi fresh ekandi abandi bagamba hanyo bwemba fune ekisibu nywa mwaka jahe nkoraki drugs. Do you use drugs? No, I don't use drugs and I've never used any drug before, no. Kenda gamba maybe I take beer. That is what I can say. Yeah. What is your favorite fruit? Trandekana fruit. Fruit here is now. Fruit. Fruit. Ekijuma. Nyenda katunda. Kakamwirwe oba kanyunya? Gonze ni nkanyunya bunyunya. Your favorite dish? My favorite dish. Nyenda katoki. Kalimbi nyogo. That is my favorite. Oiro birobe ntimo kumanyaga ku bichumba. Oh hagambiri. Nyewe nkachumba. Bitekaga mbuveera. Nyewe nkachumba. Tinkumanyisa binu byo kumiga ebyo. Kwa binu Kumanyisa kanu kako teka msefuria nikatokota na kwate kunyoba na uteka. Nyebyo bya nyote nyenda butogo bwa. Ko nyewe Kumanyisa atali biri manya ati banzo fundikire manya bobeza manya koroti kwa uko tindi. What is your dream city? Ugamba anti kwendeze traveling out to this city. Bili bichweka bibili byenyenda genda. Nyenda genda US. Yes. Maybe in UK, one of those two. Yeah. No kwendeze travel because UK agent London and then US Washington. Anywhere in US, as long as it is not what? There is this Katundu kana. Forgotten butter. Hati. Ebigambo bikusemba hali abasigazi bagenzi bawo. Ebigambo byanso bagamba. Kiri mwinakora kukora muno kandi batanyoma emirimo. Ebintu byokunyoma emirimo tikiri kirungi. Tandika n'ogwo oguloho. Jagenda nohindura mpora. Batu bagamba omusajja tali source of income. Kyo tinsoki yawo omusajja nyonse okugambya omusajja is source of income nyowe kyo tinsoki yawo because my man gives me everything. Nobona ntafunire mugabwire buno ndugirege hano ntaina nekikumi kyenkozere kumara wiki. I know where I can get money. I say hello no wiki yangireke tuleke kubakwana ninkya kukwana mbatu senga wafire mbatu jajja wafire buli weekend basenga bainga bakufa but buli weekend ni bakufa bakufa buli weekend bakufa okwenda kuindura iso kimanya buli agomate okwenda imanye inono mazi kuba naiwe kunsanga okansanga mu mberege so iwo ogenzere kuija but in reality aro mukazi wokwana ata akwende bikaru bitamusaine tinkumanyao baitu buli nkoko ebengera kiera asoma so tukinge ntekaniza mali yete na bakasitoma tugambe bakusanga nga
Aha, bakasitoma baitu abalungi. N'olwata kutinda kugaba enamba yawe esimu ya business. Yeah, have a business phone. Tugambire abaisiki abakulola so that they come and support you. Yeah, hano we make nails, tusiba isoke, tukola tattoos. Alone obwo obulaawo. Babweta bato obwo? Kanta kulula buno obwo obunanka obwo obukwanzi. Obukwanzi buloho. Ndiwo beta bata? Obukwanzi. Abunyaka bwine nyatekereza oba sapuli. Ola akajja yagamba ikande sapuli biro bino mu kuzijwaliro. Bujistring. Nabo buloho. Price tumukuseera. Tetukuseera. Otusanga hano. Otusanga. Mobile makeup. Yeah, tubikola byonna tukola abagole. Oyina mukolo gwawo kwenda mukolo tulo. Otusanga opposite kawe Kijunjubwa Road. Oh yes, nanyo kwenda kuba nimalize ntekaniza. Mwebale munaba ikairo no mutondera hali tukatandikire gembaire na bera. Judy bera. Judy bera kyomugisha nyomba geni yendaliri baino mugisha kyomugisha baino mugisha bera tubaire ntunyumya nyo nkugambire go muntu bota mumanyire no murora you can judge kike kyali until you talk to that person akakinguliraho bakenga kike kyali nubo omukenga. Yes, niko kuranti tukulete ntekanza zino orubazo okenga omuntu ogo nuko kali otagamba nti bero gwabati bero gwarata ate otaka kengere kiki kyali. So I'm glad nti bera twairo obwire twanyumyamu nawe twamukenga kiki kyali. Thank you so much webale kuraba ha Kitara TV kuiko butaitana ntekanze zindi Judas Chomone no gagange mubaye. Kitara TV, Kwegesa, Kumanyisa.